Kekata namang lawan, ing pamikasan netong ning pisambang Katolika at rengyayaliwang aguman king kulait laban king korupsyon. Ay ding report ng Patricia Mamango. Alas 6 ning bengi, inyang September 17, agnan lang pepa tigtigan, reng kampana dareng niyayaliwang pisamban, lalam ning Archdiocese of San Fernando, Pampanga, bilang pamakisan metong king kulayit para king transparency, accountability at justice laban king korupsyon. Agpag kang Archbishop Florentino Lavarias, king circular letter number 36, ing pamanigtig dareng kampana, simboluyan ing suporta king kalampag dareng memalen, laban king pamanako at anomalya king pamagobra king gobyerno. Kayag na naniti, inumpisanda naman reng niyayaliwang sektor at aguman ing noise barrage bilang dagdaga puwersa king karelang pamanalakaran. Kabilang kareng megisan metong reng mamasada at operators iba't king Kilusan, Pampanga apartining Confederation of Passenger Transport in Central Luzon o CPTCL-CCP ating migit 30,000 na miyembro king mabilog a rehiyon. Asahan naman ngeni, September 18, ing meto nga payapang rally king San Fernando Cathedral, aasahang tagunan dareng niyayaliwang grupo king Pampanga bilang pamanalakaran kontra korupsyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.